Nibwega mutegeri wa Weru TV nontuba kwithirwa gwatanirite na bautwi kirenteto cia Weru themwe na umbere inkubwirite tukaria na Angelo Gitonga uria ni Director in charge of Civil Education Meru County Mantuja ugaibwa mainya hatwire kiuraja Mantuja rajari ndene ya ugaibwa mainya tanjira ya ta Mantuja chomba kana ura tugana lugha ya chomba devolution. Nebwega Angelo nontuba ukinyakiri studio seto cia Weru TV. Bwega mwalini nontuba kumpaka nyagaka. Na nebwega nontuba tegeri betu baraba tutegete. Kanyaga igakega nontu egitarira turi tubui kumenya ugaibo mainya. Na ndi tukiambiririo nontungo kugitira gwatwarire Mantuja ugaibo mainya kuringana na ogwe. Twire ura ugaibo mainya imbio kina njira ya uraja. Bwega. Mbere ugaibo mainya ni twitwingwa turi a Kenya twabukurukirie ndene katiba yetu ya Kenya twauga ni tukwenda tunenkerwa inya ire turite ngugi cia thirikari kuma gatigati cienjekire batwi naja macinani county twauga kwina ngugi iria cibui kuritirwa ndene county na kuri iria ibui kuritirwa kire thirikari nene ngugi iria cionthe itigiri thirikari nene ni ngugi iria cigutugwatithania twinthe ya county cionthe tuge gintu kia mbere security kana ukaria bwa Kenya ukaria bwa miange Kenya butigiri thirikari nene nontu nio irungamirite njeshi na njeshi ngugi yo ni gutugurigiria tutikeje kubona wati kuma gukurukira miankene yetu gutukaria kwou kiu gintu kia mbere bunge womba kuona into ja security nya intano endene ndiguru ja police kana kuthurania information kana guswa antu bara bomba kwithwa beto bangaira mantu ja mathuku ni otwita intelligence ni mantu jo jonde ja tigeri ni onto bokaria ja tigeri thirikari enene kaire Kenya tutaugire itwikane ichunje katiba ne yetu tugite Kenya ni imwe indi twina thirikari ichunje bingi 47 biria bikaewa uciathi bwa kiwango kina nikenda tumba ukuria Kenya ire yonthe no tukira mbere tukurukia katiba ara thina yari ni gutwika Kenya itakura yonthe umwe kwe party cha Kenya ciakura kurukia ingi gatigirwo ko kiraga atumire twenda ugaibwo mainya nikenda twakikisha o ura mirwe gukura no uturukane gukura o ura mirwe gukura no moyare gukura na county wingi kwa una jirenkwe ni twingwa turi a Kenya tuonere itukwenda tucokerua inya ya guciatha nikio no nyoga thikira thirikari re ngoroje gitare mo ituga atwikitie uciathi akuwe na ntu kwou kiu kinoko twakuririe twingwa ja Kenya twagikira katibene yetu enjero ira twakurukirie 2010 twauga itukwenda tukairo mainya na ni onto bo ndene katibe eu Schedule 4 yayo after ichunje beyond the katiba kwena schedule imwe ijire ithatu inya nio yejanite into biria bianenkanirwe bianenkanirwe ndene ya biagairo bieta thirikari ne cia county na kuringana na uko ugaibwa mainya tore ugaitwendire kureto uciathi ndene ya antu betu ibugwita na mbere bugweka kana kuinto bitigere bitukinya kioni mwankanande kuringana ningogerite kita mianka 5 inganiri inganiri ni ontu mantu ya thithikite ndene mianka 5 jatiumbika guthika ugetha bantu ba Kenya batirari na wendi bubwega na kana kwenda kugairwo mainya yeja no tukwina mantu ja maingi ja thithikite gute county no emwete na thirikari kurita ngugi kiginto kia mbere ni andikite antu ni akite institutions igathondeka mitaratara ya kunenkera antu bayo kubaritira ngugi kwou kiginto kia mbere kia twitikitie ningi ngugocogeria ngatho kuna ri kwina challenges kana bikwazo vile bimba kwa video thirikari nene nyeyo ni kiwango to a large extent iba supported devolution onto mantu ja thithikite no to thirikari itira operate gute county no ematumba kuga itiromba kurita ngugi kwou kini kwithwa mantu ja thithikite ndene miankena
no nkorokie kiwango ge kuma kwe 70% ya kuga devolution niritete ngugi lakini nkwenda kwira muthikiria uju nkwenda kugweta into bile bile ndene send you for gento kia mbere na ndivigweta na itumi tukajukia na giki ndiuga ni untu kinya itubui komenya no tututenya kuthura atongeria nikenda tutikeje kwairua ni mutongeria uriku kana uriku mbere ukajukia muntu imbi igai kiri rutere rwogima wa mwiri rutere rwogima wa mwiri rukurukitwe ruonde twaigairire twinde no twenda tweja kumanenji ugima wa mwiri ndene county twatigaria into bikai mbere ma twatigaria kuthomithia ariti ngugi ba ugima wa mwiri na kwena gitumi nikenda o muntu wonde uri uthomerete kurita ngugi ugima wa mwiri omba kurita ngugi o county iriku ikietumi butigitwe kiri thirikari nene kiambire twatiga gintu cibitari ijiri inene Kenyatta Hospital na Moi Teaching Referral Hospital ni kwethwa nacio owi gwetwa referral ni aria warigitwa na aja nthiguru waitia mwanka level 5 gwatuika no kwenda utungata bure guru nkoroki wone gwo gwikwa referral ikietumi itigitwe kiri thirikari nene kiabithatu ni vaccination kwena nchacha mwira toreja atwana ni untu nchacha mo ku vaccinate ni kuri goro muno ko nontu tutore kuringana ndigoro yonde itura go fund kunenkera mbeze chancha mo gukurukira nya World Health Organization ko isitigi ire ndene national no program mwana wonde abu igo sasa mo ino mwaka twakisha bunde bokareka bwa mwisho ni kwena diseases ira chitemeanka mirimo ira temeanka tuge gokumira Ebola gokumira cholera gokumira intojabiu kana national disasters kana national epidemics yeah icho nyechi chitigi national government ni onto ikara ya kutiwo cholera ya umira meru itemenya mwangaji wa meru na isioro of course umira isioro itemenya mwangaji wa isioro na masabeti kugo tugetha tutina kondi manda yaje teko bangero amwe tomba kuremwa ikogwata mulimo jojo kaja kuumira antu fulani kwa into bibi national international government kwa nyari tingoge bada batigi to baye mebangone eyo ndagweta lakini mebango enge onde ya chibitari kuma the lowest level ya community health worker gweta dispensary gweta health center gweta sub county hospitals gweta mwanka level 5 kana county referral hospitals chionde chiendene ya county na kuringana na ugwen mantu jari kuja batere kuthithwa ni county na ijari kuja te batere kuthithwa kirero rwa tugezwa ugaiba mainya kirero rwa kithomo rutere rwa mantu ya madagitari ounda uganande mantu yangu etereja jogi mabombo ya tigikire thirikari nene jabu iguthithwa thirikari nene twaje rutere rwa kithomo na aja nio antu ange ni untu bwa mathina ya tukara na joja kithomo tugwikinyanga muno tukare muiko banga tumenye imbitu buigwetia ngavana na imbitu buigwetia president thirikari nene Creation you for irengo etere ya katiba yetu ya Kenya igaite kithomo kia nursery kithomo kia vocational training skills na kithomo kia craft centers ireche kuiritana kuthondeka ibyo into bira bigairi county kwa o polytechnic chionde ira chietagwa youth polytechnic na ndene mero tuli na polytechnic akwe 24-25 but I can confirm the figure but tikuruka nkurukia 25 ni ati chionde yuchi ndene account lakini Meru National Polytechnic te account yewe gitoro nonto area ni irithomithia kithomo gya kuma diploma gwita neguru kiwire anda kwa nyamutongeria wonde na nkwira ategeri betu na ikyo gitumi ndiaja nonto ndithumba yenu ndenda kubwira ukagita muntu ukwenda gite kethirikari nene ukwira akakunenkera mbeca cia nasari no gagita muntu kwenda gitike thirikari nini ugakwira akarita mbeca cia primary school
gitumi ikwithirwa teka kuri mutongeri uri kugana uri kugatumira mbeca cia je muko agatumira iria ai ndene budget ya thirikari na mbeca iu no monka chithiro ire budget ni thondekagwo kuringana na mainya jara jaga iri ruterero kana rurungi ngwitikia mutegeri akuigwa kithomo kiu atwira u ai ibobwega ruterero agriculture nkwenda kugweta into bigai beyond ruterero ruolemi twena urimi bunde na staff ira yonthe irio bonde bandi vovero ibagairwo beta county into bira bitigere kiri na thirikari nene ni policy sheria iria katungavani twinthe mantu jegie urimi nontu bwandithia cietu na nontu bwokuria samaki piu watho nontu bwithondekerwa national government kani nyeo inyamo ruterero gima wa mwire watho bandu butiki national government but watho bora bugatuma tulitanguge at county buthondeka ero county assembly ko kwina watho bura general bwa thirikari bura bubuigwa gwata county cionde bubu kathondeka county national government lakini bura tukwenda kuga batu tukauga twe thirikari county ya Meru tukauga itukwenda agriculture yetu ijukia mutaratara jo nayo bubu ikuthondeka county assembly na ndike ngwenda kuga ni ati kira gitigera ki national government kigana thirikari nene kigi urimi ni watho bura bugatunganisha twinde o tuja jogi mawomwere mirimo ira yomba tuge kukaumira ngigi locust ngigi tumba kumenya mwanga jo Tharaka Nithi na Meru go no mwanga gitumiti thirikari nene kukaumira amewo kana makinyo yari janya kijja mwingi jakadanya kina into bibingi yatumba kumenya mianka no mwanga tugeta ni untu party ya irrigation ire ruterero agriculture ara tugutumira muuro tugeja thingi tho maria ram thingi tho etete numete Meru eta Tharaka kana maria je kurukite Meru mwanga jo Meru jeta county ingi ko ni untu bobo component gachunche kau kegi muuro jo munene jo gweta o me county party yo no mwanke emane manyero ni thirikari nene ko mantu jonde jegie kuthomithwa kumunta ng'ombe ndawa kubandithia ng'ombe kithomo kia urimi ndene county kumenyera mirimo iria yumba gukontena ndene county na ikithomo kira gigwatanite imera na nyomo cietu ciandithia biu bionthe biendene county na kunde na gwira ategeri betu ura bagathithia ni ate twina ituo twina ntu twandikithagia na Meru county ni ejene mbeu ya kubandithia ng'ombe kire arimi betu at very subsidized price njuga nusu ya bei ire no get sex semen then ya bei ire thoko ni ginto kirimo gwanja thirikari irendia nusu county ya Meru ni ngrarimi na nusu ya mbeca yu na yu ingi ite sex semen yu ingi ite thuri na yo bei nya ire ndiguru saindi na twina twandikite nyama daktari cha gwita kubandithia ng'ombe kwa kira mpomba kuromba tuli betu bonde ba Meru no to ba twinde ibo batwandikite then ibabu yutumira kuringana na ugwe thirikari nene ni gwatanirite bubwega na thirikari cia county kiri gwitithia mbere wananchi au no mbuge kiwango giki nene ibagwatanirite no ntunkwirire gutagitabura lakini kwina tumantu hapa na pale tukwenda kurekebisho mbere mbeca cionthe iria itumairwo ndene county inarikiri tangu county na ibangiri ndene county cinenkanairwo thirikari nene thirikari nene through the national treasury ira nene kana egakigena ba thirikari nene bakeja guchererwa mbeca tuge cia August bakaireta October then ngugi cionthe iria ciuka ndene county cikubangiri igachererwa na gitari kaire ne gugweta o kuigwa antu bakeremo ikomenya ikimbiere ndera na imbiere ndegoro nontu turi wanene bwa thirikari icio ijiri
kwina no kumira kutoereano wantu kulingana ula bakwerewa ugaibu bo mainya na rimwe tashwishi igatuma manto jagacerera na dai no mbugente na ugwaja na rimwe wakajuju kwina gucerero gukunene gwa gutuma mbeca ndene account cio te account email na ningi twitumira system mutambo joke na ne jo computer jogo ku disperse base jo ta kwa ifunis na jo control jo manage jo karere to kuma treasury joke ja kwa manarua kinya we na technician yo ku computer ndene mero atumba ko thondeka no monka jo thondekerwe Nairobi ko manto ja jonte ije manto ja kenda ora twitite na mbere jete ja kirekebisha kwa nikenda mwananchi aomba kunenkerwa services ura kwa grade na kambite njukiganya nyambuge kintu kira kina umuhimu na kira mbonete kire kirigiye gikinene yantu kwerewa manto ndene mero ne ati kwena intobire uka civic education na public participation ni intobire tofauti civic education imutaratara ya jo jirampomba kubanga de direct ndumba yenu amero ya kubuthomithia manto ya tunkobuthomithia naro public participation nio ni arengo gweta ogwo modin ueja kulita maoni jaku iguru ria mubango jura nkwenda kubanga tuga kethira kwenda gukurukia budget ngagweta nkwira yeni mibango era tubangite maoni jaku yari kugatira ari ndene mbonete ndene mero nimo ni ati uge tanto beja gukwira kira bakwenda bateja ende gukathuka ibaita ya maoni mono ya ugeta bukathithika boro trendete ibeja mono kangwenda kulita wito aja kana nkurombe guthithia romba no tonde na kanya gaka aja kiria mero bonde riria wetwa ugethwa wina munda jwaku jwe kianjae no ri mutindo utiromba ngarama muntu wita mundene juko umo kare ngarama ugeta no mundene jwaku na kana uti muntu withero weterete wakinya kianja yaga kure yake gendo kinyi mundene jwaku na ura nkuga thirikari account ni enu na ni ekwa ko riria wetwa kethira budget igukuru antu tuje kuga tutorua riria wetwa no twitangaza kwa radio ne gatangazo magazetine riu wetwa no twitangaza kwa mibango ekunde sub county cionthe ndie wita maoni jaku kaba uga inde itere maoni jakwa inde jatathikirwa nontu ririo titere inya kuthurana no bende gukiganya ka mbere ya mero bwega inya kithurana no bitu etete ukathurwa ni atongeria bare ugote thurana nontu ririo kare kuthurana ukethura muntu rote kwenda ko ndio thure muntu ro kwenda nikenda nontu ni akieku nikenda ugitabura na kuringana na ugo no batere guchunkuna intobira biguragwa ni county ni thirikari ya county ibo bwega kwina mitaratara ndene thirikari thirikari kende gura gintu no monga kithwa ki budgetine icunkuna ria mbere nikethera kira kia goro ikiari budgetine ile ruide chunkona ria mbere na mwananchi na uwezo boko kumenya getha gintu kiu kiari budgetine no tuketha na public participation ya thigi gintu kina gikuthithwa akethwa aererwe gintu kina ikathithwa na arita maoni ja ko gikeje kuria kuthithwa itimi ikuga kira kia bangi gitagitathe tarithwa alafu sheria rero irungamirite uguri bwa into kana services kana ngugeire ichuma kulitwa ne antu ndene thirikari kwina sheria rio itawa Public Procurement and Oversight Act this sheria ni eje na mitaratara na yaka institution ya banga structures ile chuma igatumika guchunkona na ni ativiria zile vononto kendo gura gintu no mwanka kwina process ya kumenya no gakwenderia
nio iraita gwa tendering no gakwenderia gintu kino kwina andu babaingi bamakwetha bakenderia gintu kiu kwina njira ira ciitikiritwe sheria kenda umba kuona imurini kana imurini ungi ukomba kwenderia then kuma au after wona wathithia tendering no tendering uroke jari the best no ka uro mwega buru kuringana na kigerio kira butungite aja ki tendering process akuruka kigerio kiu ayewe onda interview kabu ikoreta ereta kwina kamiti ithairwo erio ithondeki sheria je ya gutega interview ithibire bia kirionde na kuma au ibo bakaja na certificate ya ibio ibirewe kuringa biareta kuringana ona biarewe kuringana onda kwina auditor ndene thirikari account ndipo betagwo internal auditors na kwina external auditor ule ndene obicia control kagita getu igakuthira indi ntikwenda kugitira muno ni ukuthugania antu ibaije gicu ngugi cia account na uma gicunze kira kiumba kwithwa kije bwega nyetha ntithitie ni scientific research ni ati between 40 to 50% ibo bomba kweresa manyajaga indene account kwa unde nangoge teka ndendiretie ngoge yakwa ni mibango na ritwa kita unit yembujuru ya kurita ngoge ya kuthomithia mero kwa tugeta na mbere kubanga mibango na partners ya babwe nontu bwina kajuga kanene nikenda twita na mbere tuyukie icunche bikai tuyukie onto bumwe twita tukira antu nikenda bomba kumenya na kwina kiuria tukurite ntuko ya narua ketha no kuthogania rwagirwa ogima bwa mainya bwa mwire ibo batere gwikwa kiri county kuringana na ugomba uchokia kiuria kiu atia gicoketie ntuko nyingi muno guti ithugania ringi rirebua nkurukie kureto ogima bwa mwire ndene county ndo ya mbere ire kurua ni ati antu baingi bara baritangu kendene ya machibitari yetu bataitangu kwao na ndire yao ijire kubanga ukabona na ndino mwanga kugere nyesa mu level of resistance lakini ndenda kuuria kiuria giki ka chibitari ya Kanyakine yari na mochari egi mbere tugairwa mainya na ndi thirikari county kuja mochari uekwa kana bari na ambulance egi tarira yari ndene thirikari nene tukuje ambulance werongama kwetha kiuria kiu biunguria answer ni then tutabu kuretha thirikari Meru thirikari ugima bwa mwiri ndene thirikari account na no tukiuria kiu answer uni ni no iro nguga utikingi turi itethia nakio nkurukie kureta bu no right now kuma thirikari account kujake twina ambulance yakue 10 injeru ire iguriri macibitari yetu ni bwega Angelo kagita getu gakuthira karia tukue na kuu nkuirwa tutirekirie mantu jaja ni bwega nuntu bwa kinya Kristo yetu cia Weru TV.